siasa iriri Meru kaiteneka ni mantu ige kuthama kwa governor wa Meru Kawira mwangaza na wite kiri kiama kia UDA na kuringana na tongerebo Meru hareo seneta Kathuri Murungi barua governor ati thake amene kia UDA kenda kuitha maybe baiti yawe yare nayo na utongerebo awe buraba kuwa butebui kiri kiama kia UDA baimura kinyoti direct ticket ya kiama kia UDA kiri governor mwaka 2027 na ruro aretuka na ruo na mukaririti wa kazi ya bunge bo Meru Mheshimiwa Mugambiriri Girone mubunge Kenya wa Bore arua kiama kia UDA kina katiba na batetikire muntu etakuitha kiamene kiu eta na mbere kwa na batu ikire conversation cieto kana kire rorire tu twitura maoni yaku ni iriko yurure ya governor Meru Kawira mwangaza kuthamira kiamene kia UDA yana tukudura nditekire Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Seneta Kathuri kwira gavana TC thake ya meneke UDA kana kwitha ni meya yawe yare nayo no tongeria buthuku kire aro siasa trolele siasa ridio lunkite Meru nyuma ya gavana Kawira kuthamira kiamene ke UDA. Kamiti ya bunge yegie uremi kuwe kambirio chunku ni bombolere kwirikana iri thokone netebui akariban kuya bondini ya magumoni kure thirikari bekere stima kenda buma kiundune na kuona maendeleo. Ako watone kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu muneto mathithio ni murweni criminal ngeto MUTEMBEI adwad. Tukambiria ntukwe mwake nyuma ya gavana wa Meru Kawira mwangaza kuma ukuma kiamene ke UDA seneta wa Meru Kathuri Murungi na murete ukuma kiamene kete kuwa akaithene meya yawe kana utongere bothuku burena bo akiare Kathuri nerete gavana kinya utiku obo ati akithira ke watikitie moko emwe kurombete ke gavana akiwa kwina ntubange bakithaba kirombo na kunu mwanga kama ni muchuyone kenda kuthimana kathali amona bo atongere bakiama ke UDA barua kaiteneka kuombeka gavana Kawira riturawe ritikiri mauku ya mwandiki wa bia Manuel wa RPP na kaiteneka gavana ni itinda ryawe ucetha reki siasa ya withire naoni omenye ntirigara muno bigitwe gavana Kawira mwangaza atatonyere kiamene ke UDA ntukwegoro imazine maletire gwita nyombe na UDA atere kirindi kibatere kwethira kimenya kuna mwanya tonya kiamene na gwikiro nkobia unyo temere ko kinyande Boniface Mongera inene senator konto yonu bona Kathuri Murungi oroku abenda muno kona litura gavana Kawira mwangaza rekirimo kuneja mwandikire muno bembe siasa jande guru ne Kenya RPP runguro kema ke UDA kiama te gwita wekira karazi na nkobia ilazima kinyande enda muno withirwa utonyete kiri office of the registrar of political parties kire kont chagona ne kweru ole membo UDA no ntuigiro nkobia yake kana scarf the chairman wa party na secretary general tinaf ndenda muno oni no ndenda twitangu twe UDA orande membo UDA kuma mwankazendi na registrar na ijinde membo UDA inyanga bana ndenda ethiro ekire kondi cha UDA ethiro mwana UDA kabisa ndamu na practically ali UDA ende teko byage no twinko byage ndrone kira nambi lakini wetakire kondi cha registrar iteko reflect jabo botengani Murungeri tena mbere akawethro ni uma gavana Kawira mwangaza na tonyere kiamene ke UDA ikumenyekane bobwega bojabo mukira na inyakare jabo mwigiro bothuku kira kiri oba mwira tonye nyomba inde me nyomba inaene na inyama watho ukathugania kiri automatic that nontu ogwikiro nkobia ya UDA kawona automatic support ya dictatorship yumete kiri kiama ute muntu gakandamizwa kuthithe support yewe igwe ukairemeria wengwa wone ore waitanguwe na leadership ya UDA so tega kwe muntu ko monara president ejera Kathuri ugo na kumonaro Kathuri etaweturagia maru no ntu turonere ngaba na kweja UDA no igwe gakativate uchore bwaku na MCAs na MPs na twitwinde na amiro bonde kwa njumura ije ndi senior member kwa makera ndi Meru na no twin kukwiri tu founder members wake maka UDA
so andiraputa manto straight kiri wananchi atekaba fumbashe akiri ya kubera kweri ndina ticket thaiji thache gwitangugi nyato timbaro kudugania itibira tukarunga manambi thaiche gwitangugi so kwambira kwaliria ticket ya UDA thaiji 2022 2024 twina miaka ingi Ithatu twitite kurene imakosa kiendelea kuthumbira kathari DS Moronge shwakera gavana Kawira Mwangaza kinyoro intumwa ati kinyethura na tonyere kiamene ke UDA otiro meja jare najo mono meja kumomorijo December nthiru monka thaici otiro ja kathera already waziri Kindiki akeja senator no ndolite kiure 2 weeks ago to update gamba ule sniper ule thite na mbiro no tukwenda sniper tumenye ukweli nikenda mwana ule mbothikwa so waziri akeja senate tariki 17 kuchokia review na kimwe kiavyo ni gutwira status ya sniper ule kali so gote mwanzo ya kurungama kagutwika kwe safety net wino no ntoba mwanzo ya thite na lazima uchunguzi bunda bwendere so Kenya gwatwikwa kuja kiamene mantu ja mathabu ja kuthitha ja thirikari nambi uti immunity wino no nto rindi kore ubicine fulani ile ubati gutegero na kiareria ikarikara motino ziraja gwatire munyo speaker ne bunge county Meru Mwandali DS Moronge nerite akaliba county Meru mishema ndire bangi ukalika kimya ketu itete ya kwaranire na mwingi amona kuleta kamiti bunge Senate devolution intergovernmental relations ni tetito na mbere kamiti general ite Meru ya na governor ichoke meeting governor na deputy wawe no ntukinya deputy kwe barova deputy governor na ndigite barova cia kuga na kwenda facilitation ya ofisi yawe swibarali kamiti chemane na governor na deputy na ichoke chemane na Meru County Assembly tariki 10 na tariki 11 iturali twite wondi ucho inya ndagweta kwalia na wananchi public participation kwa kweli issues GMCs bali serikali senate edra wananchi no bakuona no ntubogira mwaka ja 2022-2023 financial year wondi chiao icyabaguriro na maendeleo ni gavana wa Meru kwa barali bete ground badikira wananchi na gita ntumwa ya kuboleria kanyene kawe na kanyene ka bunge senate senator Moronge kwa family yawe wanawe mwene pole sana no ntube kali ke reporter Nteto TV kumaja kingine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera Uthenya yoro gavana wa Meru Kawira Mwangaza na rukumire kiamene ke UDA na jure obisi nene chikiama kiumushi munene yo Nairobi amana bowe takwa gavana kiamene kini kuretete maoni nkulani urethira bo nikendane ndio kunikira meya bana kweria kuma KMCs na kuboni wethai ari kiamene ke thirikari na bati mumbaringi kire arwe siasa wabiriri kina kuthirite tariria manto kathumba yara yethirite yakirumira siasa ici kuma kiri gavana kile kiama ke UDA akiwa kiamene ke ukina katiba yakyo na gavana no mwankathi ate watho boke ama kiu kendethira kitweka mumemba wa kiama kia UDA. Kazi ni kazi UDA. Karibuni sana. Kithira kuri kurura kungi kukoneka tikwa kirutho indi ni kwa siasa cha kaunti ya Meru mno kire kurira gite kya gavana kithirwa none kya mwaka 2027 itumi ni kiriko kindoto nkumenyethie ntuko yeruari ngabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza urachali kinyakirite kya ngabana atina kiama na tonyete kiamene ke UDA aredirite akiwata wogeni ni akiama bakyo batongeretwe Leofas Malala na kinyangabana wa Embu Cecily Mbarire. We gather here to host a delegation from that county led by none other than the governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock and support base and a major hinchpin for its political activities. Nende akiaria Leofas Malala oneka yaka kurombera the chiaringa bana Kawira kile memba bakiama ke UDA ndene ambunge ya kaunti ya Meru barabonekete nende kumutharikira kwa kagita. We urge all members and supporters of the UDA party in Meru specifically to embrace this team and work together
towards our common goal of building our party. And we must say that we have the blessings of our party leader and our deputy party leader in welcoming Governor Kawira to the UDA party. Governor Kawira has shown interest in vying on the UDA ticket come 2027. Barire nwakiwa Kawira na gwati ugeni na kethira ikarakua na nende akiuria kiama ba UDA Meru utigana na gavana Kawira Mwangaza na bawatanire. Mama Kawira, uko nyumbani mahali utachungwa sawa sawa. And I want to take this opportunity, mimi kama chair wa UDA party, but pia kama neighbor wa Meru, kusema wakati of healing Meru County politically is now here. I'm urging all the politicians, especially the UDA members of parliament from Meru, the UDA MCAs of the Meru County Assembly from Meru. I want to urge them to open the doors for dialogue, for reconciliation, for healing of this great county called Meru. Gavana Kawira nwakilingila muchumari na kuwawe aruirone rungabana mwakene yonkirili mirongwele na mwanja na kea na kiama kia UDA. Wamekuwa wakiniuliza sana Governor says, mama 2027 tunaelekea wapi? 2027 tupatie sign. Sasa siku ya leo nimekuja kuambia Wameru ya kwamba sign ndio hiyo. Sign ndio hiyo. Chama ni UDA. Ukiteremka Meru tutafanya sherehe kubwa sana. Kwa hivyo sio siri tena. There is nothing to hide about it. 2027 mimi ni candidate wa UDA. Endeni atewatho bukuo koni ndama ya vyama. Kuringana na wakili Gabriel Ogunda ukurukira mutambo yoke yo Facebook na idhurite uge na ugambi wakati wa Kenya na utariria na njire mpudhuburu araugite atire MCAs ba UDA mbungeni ya Meru nindi baina kanyaka kuria gavana Kawira kithira owona thamirite kiameni kiukyo na kithira na thamite kauma naboni baruga irandikirite kanjia kwandika vyama ni Registrar of Political Parties kana ORPP na kou na kwagira kinya kwithira aridura na nebyo tungiria bakiama ki bya mwaka yo bira bikethira bikibutha kwa akiuga ti ugambi boke ende ni ugambi wakati wa Kenya na kwithira gita na mbere na utariria gavana Kawira arikia kurito koje bwabwaro wakire ORPP na kona ni oboka umana thamite na kumuka gavana kiumbe na utonya kire UDA Rio MCAs ba UDA Meru bainainya na kinyakanya kangi kwa mobility kiukyo gavana nonto bakwebera kurungoma ya muntu kiumbe na bo kinyabo ni uge wakati wa Kenya na kirikiria edira kiora kiuria kirawewe ngwa atiumbite kwithira ichoka kiara uriti atiri urambene ni mithikali nturi arithokone ya maua aicho na miromo eterete kalakakie chokiri Ogunda kiuria ki bonendi nekone ni kithira umanga bana Kawira akethira akiona na kinya barwa ya kona ni obona thamirite kiameni kia UDA no wethire ringi akebebela kwa itine kia kiongabana ende gyuria kia kinene ni kithira akethira kiandika barwa ekire ORPP Kawira aitonya kiameni kia rais nende ni untubukone kwa lula siasa cha Meru bukatha etomikimwe nende ni bora Kawira atonyete kiameni ki kagita karasi ni wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi ethirite itarirakia imutane no tiete atiomba kuromba mwakene yongiriele 27 untubukone kayaka kwenda kuiretike ungabana na kiama kia UDA kiraindene yakyo tayari nyakwa tu akathuri go kenda re akathuria mwije akathuria mwije atenda gete kinyaka kenda re akwena makosa hakuna makosa so otro ndona ndenda pressure tugeta kureni bora yantu be bora ndatu thithia ate antu betu turombe gite giku
bambere kya rais mbere 2020 bambere kya kawe deputy president ndere yena murungu abwera bombere kai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetweteni oringe mukiama kiama kiura waro yagiragi tikiongabana miro na tigiti ya UDA NWCS Midhikalenturi akioneka kwithira nindi atikwatanira buru na ngabana Kawira Mwangaza. Watu wengine sijui kama ni wasimu ama ni nini wako naye, kwa sababu mtu wa kufikiria mtu ako na ofisi na heshima kuanza kuongea mambo kama hiyo, kweli ako na shida kubwa. Ririkanie ngabana wa mbere kaunti ya Meru Peter Gatiramunya kinyawe auwite kure kware akarwira giti kya ungabana Meru awembera tuite speediana makarajanana barabara ene rikweu naregoro akoroba kanjanjo ninchekeba ikinyakire munini wa rais kenda kuria ntaira cha kudhiria thina cha kaunti ya Meru. Ataalamu bagi siasa kuma kadhetune kamumiro bedira bakyarera kyontobo Edwari rukere kirika memea Weru FM mutaalamu wa gisiasa Oscar Mutugi atareria nimburere kwithira nende kyura irangabana Kawira Mwangaza etomete akedira yukuma kiamene ke UDA na timburera aremi bareterete ende mbura yakora kwa milioni 750 mbura yagikukia sniper kwebeluete nerenge na yangi kathumba Kawira karenda iru mwaburi 5 arenda iru mwaburi 5 niki rere ati uzu need alright bure kwa ambirie kura iro aronere mana za mwaburi tumike mwaburi yes bure UDA laizi imwaburi na burere kura da ini mantu ya 750 million exactly. mantu ya sniper na impeachment ndo teka irathira na budget mantu zonde ni ombura ire tumite mwaburi zo UDA zuchoa bangi basi ya Samiro betira bakiura kiangabana Kawira kuthiatira mawatho ya kiama na kuga 2027 yago yakinya karate ikethira ichenchite bukatha ambere kuga UDA kazi ni kazi. Hiyo ndio slogan ndoko na kuigwa. Ja ujangi na unfounded for nyaje bwetere kuina nao. Ja kabati kaenda te slogan ya kiama. Ibi bya tumambuga bo south table manners. Cia 2027 itembaro tote kwanda story. Mumero ti kwachie erwaneka irwankunia na age kwa stone ndaga ikwa. Ote amero bakamatita ikwachie. Antonio Akie Salesio Duranira kinya kithira tikiroria ethira itara munene wa kiama kia UDA urano we mutungeri wa ndigura Kenya Rais William Ruto na kumwira twikinya kithurano ni kiu Kawira kithira ikumaruka kire UDA na kuragiti ari muntu kiumbe nonto ni bupuithirite bwe withire bokie President Ruto nkwira kanagwe mutano chia Kawira 2013 ari kiamene gyaku URP akoronga mabore aronga merenda pa aronga meare independent 2017 bwamwejera bwe na Uhuru atonye ki Jubilee ende arigerie kuma etaronga ma ari independent Thaa iyo kumugerwa mureta UDA ugatigwa mataene kaire ni onto history repeats itself. Na wesi nitawa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi okulukira mutandao yokiyo Facebook edira kiwata ugeni ngabana Kawira Mwangaza endi amwira mantu yegi siasa cha 2027 kwena tumwanya bakethira bonde bakenda giti kya ungabana Meru. Na kiuria kira kinene nini ati bubuongwa kwa karakiri siasa cha 2027 kirigiti kya ungabana kaunti ya Meru. Machokio ya kiuria kiene kagita katumenyithia kinyani ntekumenya Phineas Imana garo ya siasa kiri Nteto Weru. Kamiti ya mbunge nene ya igureme iwete kabuthi ochunkuni uramboleo ere kwirikana etebuine edithokone bakiaria kiama bawete ne bamukirite riboti nkulani kuma kire minister urime thikalenturi na ndwangingi chioremi bakioroka watikana na maitie kire mantu ya mbolea akethira nende bakendekethia ethire akingatongwene
Kamiti ya urimi bungeni nene irethagirwo tongeretwo ni mubungu atigania West John Kanyuithia Mutunga leo nitite waziri wa urimi Mithika Linturi mwandiki munene kile ministry ino MD wa KEFIS hamwe na MD wa NCPB gukinya mbere kamiti ino tariki 8 kimetuthiite kenda kwereithia uma bakugwetwa gukinywa kwa mbolea bandia kire arimi kamiti ino gutukira munini wa mwekaliete ta mubungu wa Konoin Brighton Egon tariki 20 mweri muthiru kamiti ino nitite tongora baba kwereithia ontubobo ende nkiama ya kwereithia thongi bwainto tayo caps ni yake yakinyile mbere ya kamiti ino kulingana kamiti ino kila caps eleithirie ni ati mbolea ino bandia ithiritwe kiendwo ni NCPB na kwithira bota caps batekera muri ikinywa kire arimi. Last week tulipatana na Kenya Bureau of Standards kwa uchunguzi wa kwanza, na next week Monday tutakuwa na Ministry of Agriculture ama Wizara ya Agriculture na Kilimo na Livestock. Tutakuwa na NCBP, National Cereals and Produce Board. Tutapatana na wale ambao walionekana kama wanauza fertilizer gushi ambao ni SBL Innovate na wengine, na ratiba yetu pia inajumuisha sisi kutembelea stores mbalimbali ambayo iko certified ipeane ama ifanye distribution ya hii maneno ya fertilizer. Kamiti ino ilikuwa kwithiritwo kuna mali onkurani kuma kile waziri na usika bonde kile urimi na nompasi bakinyile mbele ya kamiti ino kenda kweleithia uma bwa ikalikalele. Kumekuwa na matamshi tofauti kwa viongozi wa wizara mbalimbali. Moses Kuria alisema ni I think 2000 bags ya fertilizer peke yake ilikuwa fake, ambao hatujui walipata wapi hiyo data. Minister wa Agriculture ama waziri wa kilimo pia juzi alikuja kusema hakuna fake fertilizer ambayo iko in circulation, na juzi tu PS wa Agriculture alisimamisha circulation ya certain types of fertilizer kulingana na briefing yake pia. Na KEBS wamekuja wakatuambia kulikuwa na hiyo organic fertilizer ambayo ilikuwa in circulation ambayo ilikuwa inaitwa organic plus fertilizer ambayo ilikuwa in circulation, na waliona ilikuwa fertilizer gushi na wameisimamisha na withhold kwa NCBB stores yetu. Na hayo ni part of maswali ambao tunafanyia uchunguzi, sababu next week tutapatana na our stakeholders ndio tuweze kupata facts ya hii maneno yote. Lazima tufuatilie haya mambo kama kamati ya bunge kuhakikisha kwamba Wakenya hawawezi kufa njaa kwa sababu ya mbolea gushi. Wakenya wasikose kufanya biashara yao ya kulima mahindi na vyakula vingine, nafaka na kuuza kwa sababu ya watu wachache ambao wanataka kujipatia faida peke yao. Mwenogu kamiti neluka kethira kwina umwe akagwetana na wamba bobo bakendekithia aebero bisini. Hili pia tunataka pengine achunguzwe, na ikipatikana kwamba hiyo mbolea ni gushi vile ilivyo, I think waziri kama yule anafaa kuondolewa katika afisi. Yes, hakuna haja ya kudanganya Wakenya na Wakenya watakufa njaa. Wakati wa njaa utafika au hata kwa pale tende wataenda kuleta mbolea nyingine kutoka vyakula kutoka nje kuwauzia kwa bei ya juu. Na nafikiri hayo ndio mambo yanayolengwa hapa, kwamba kuna ufisadi mwingi katika shughuli hiyo yote. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antone, rangi wa Kathenya. Bwa Antone ne kuma kintu tuno tukona kanya kambere yakakunoka wete kuraya chokereta na Nteto ingi. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate. Ni raino, mama mabate. Ni raino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe
mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Kanyakika katongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaicetire na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ile kama yako kuigua. Kario kang'entere bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndo mefaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zo zironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zuzu na ndinyekosa. Afya Plus. Anki nenye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Kiambia kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanya ange na nyoroka tuona ambi. Afya Plus. Nasho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio mshene ya daily in the bustling hood of Omokaville. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Let's dance. Shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, inashinda akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali. Furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Bueno, tuwetera mbere kurumira Nteto cia Weru thaa Ithatu. Agariba ntura ya nkweo wondini ya magumo ne bakure thirikari bekete stima kenda boma ke undune bakiaria buwita wa sistema ne gutumite nturu ya tiwa nyuma kibiti na mbere nikinya kuongeleka kwagagia ntereyo. Iteni tu.
Babana kariba ntora ya ikwego wadi ya Magumoni baraba kugati baturaga mwinduhuni nontu bwa kuigwa bataro baikirwa stima onto braba kuga ibotemete bagati wa nyuma anene bariuga amwena kuigwa ntora ireire ya kubena kwago ichekirwa stima kagita boba twire gutumira kando kana kugura sola iraba kuga ire na goro muno kuko twavenire tutinda ibaro tukiguraga kando ciana ikuthia njara ciathira twaimirwe stima ciakirwa twatigirirwa mesie 89 mbere ya bingirwa twateka tutona stima riu tutinda kwa muthenya tukerwa ngabirani marigitwa tubirite maita ta 18 nyogu na tutano na no support mekirwa stima negoro mauga na ukungi guti antu ni magona maina kweli ni magona mama ni magona mama mukuona baba wagibobo bastima bariuga iburingithetie ane kithomo kire anabago tariu twina ciana ire macukuru ciana ni ikwenda kongogo maunto na thimo tugurithetwe thimo riu gatuigite ogu itena wira riu ciana cieto igaciokaga makinywa thuba bantu ithie na mbere nkruki bariuga ibagite mainyama kwambiria ngugi cia gwitethia ntereino kainyo cituraga nyomba ngombe na tutujagira ria ukajoka mbio macini nyomba ni ciake tuigite nyomba riu inyo ciana cio ni twagurire wana ciana iteona ya kwenja wana ng'ombe twina cio macini kacuigite nyomba kuthukia mantu nkruki bariuga wagibobo bastima ibugote mago ntuko ukaigwa kuri na wagibo ukaria ciana cio tuguku tumakinyagia na Thaa kirao kwa makithie cukuru ntumagendaga tene kuko gwetu nalo guti kuri nyamu igusha ni gututanga uko utuku twingite na kando ikabora tugatigwo tugitanga wanicio ikabongira kwa mburi ikabongira kwa nguku tukatinda kwangania nacio kuciana inu ikurara gutangwa ni ndegerere kweli ikaboma kando twanoga ciana itibata kuboma ikimurikagirwa na kando ciana itibata kuthoma ikinga kwa ninya munangira ni mathete cukuru nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima akuru banjuri ncheke marabu wetoro kawatika na Kenya ngena kuita mitire mene bikera kayukirwe tale ritore ke watho bakera buwete mantu ya kayukirwe ne akuru kenda kwa ndinje nyange ba atimwambi ena riboti bakiandaga mete kiremani gia kiera wandia mwembe munde ya kurubanjori keri gichigo mbunge kia Maram kuruki ya mete magana mathandatu enjire twende kiremani gikegocokeria era ya umire na era ya bere imwanki iliku twande ona metere yomba gutuika irio kana yomba yomba gutuika matunda koko tukanda avocado tukanda miembe ona kerwele ya kienyeji tukaomba kurwo tukirondekaga lela na toli bala bakerobe guku bakale maembe mau na ilenge membi no balia no tongalia bala burunga milita kilima iki maembe mau bakana endia makana mwambesha ngai kana mpiura no emukareri igite wakanje njuri ncheke inyiritie njira cia tori gutigira bakumenyera muthito na kirima giki gia kiera ta gutigira nyaki rere kwe kwendua na gutethia tori mwito wakwa ta chiamani wa njuri amwe na kuruba njuri ni kuona kirima giki tondu itolite kidokitwe ni mwanki amwe na obishi organize burea nyaki eno egatemagwa eno igoko egatedagia atori bagoko economically tonto ndira bagatema bendie ekabatedia na anto bagatedeka ende gotege nto bakodokia condition netikadokiwa nombi amwe na bubwari uga wa wonthi akagwatwa akithukia muthito kana kirima giki gia kiera bateri wikirwa nkono na kuthitangwa kiria kurubanjuri mto bau bengerwa ntolekayu itenda kwegua wado kai itenda kodi na maunto maria mera kwa mariete na njirela bweli nitokuga mto ria kagwatwa aditangwe no ria kaita buria njuri ncheke ali elipoterwe tonto teka totora kilimani twamenya kwe mto untoleka ali njuri ncheke elipoterwe ekamya buria kauda nawe kero nikakulema kwegua buria wado bobweli
kiatho nigekechibo wa mbarino twekathirini muthoni na gwikinyetie ara gwagu mwandiki wa kuruba baba kanjo ya njuri nchege inyeritie wandi wa mitenkinya kiri barabara na tumenda tonini. Last time nitwahandire nathi average mite 2000 no mndeto kumba kuanda 600 na ninkuga ni effort mbegeu kana ni kanya kega no ntute bainge barali bakwambiriria kuanda mite daino ono kanda na mukumbu akikawonda ukikanini kanda mite na mukumbu utiaga kuanda mite ta kibao na riu no itagaria kogu mitire ya president kankubura mbabio butigeterere ati ni akirimani gya kera ikeganira bothi kwenu migondani yenu weo ukerote na gwakwana kawonda ukikanini anda na mukumbu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Atongere kathomo bande bakinyete kururendera saga Kothimaira yake ni mbunge wa Mwakuro County ya Thaa Nithi Susan Mwindu makerebo wete ya tethi bunene kwa irithi wendi Ntereu munokire ana basukuru na kaitene ka Kambura. Paul Wakabithi ena ripoti wake wambeta chiake iragwata muchara akaromba muchore wake ikenda gagetata agatokira kanyamukara ikire mambura makuruguria ndagacheimbi akaurwa Kothimaira ithiritwe iri karonda kamutene kakiri biashara na ngando cia kariba Nterino wakagita rera batugere twe nonto bwambura ana ibathenaga lakini ende kwamberia munde otie mwana kathena nonto bakenukaga kuri ogo na mbura yaura bakayokia myabure benio nonto barega kuyokia myabure nonto bationa kuringira kithiga tunga tio tutikiona bakuthirwo irugire twathiuruka bachauri bantu a kilomita 3 tukathiuruka kilomita 15 nkuga mweshimiwa Susan Mwindu kurutha wega ngai na kutharime ura wathi moturuta Mwindu nura turari watu akiranda chembega ya kuumba kuthiaga baba bange bathiaga guturaira ndirokti migingo na ara tutikiumba kuthi no tingeka uroga kana ko wana mataro gatikiumba kuringara korontu rwiro tiraga nagarwa kuthi so ganka ugenda ntuba mibingo tukuwata uru na tio tukomba winterakira ntu baraba imambura marama kuimba imbere twintongore kathomba RMC wa wandia mang'ombe mheshimiwa Wanjeru Ng'ara ora kere meneretia tongore mono kuma county ne Thaa Nithi baraku iba okere professor Kithurwa Kindiki kigi ndiye gwikirwa kanyuani gantu kuri andu bakumukorio kithikire mundu ariuga nigo ndari akoromba seneta ndiromba seneta na akoromba seneta ndombe CS no tunatwike CS ya erdhi Kindiki akaura ara ora kanyuani tambura baba kwanga okubalira njoke rugama seneta kana ore akorugama seneta orugama CS okathura CS na ara akuru nagwa tikinyamo gota na geranga ndaya agaturanganire seneta no wiwe muntu murume na tige ndi gutanga Kindiki Kithurwa Kindiki sasa watu beto yes ukiomba kuria mbeze cha mwingi myange 10 uchoka ombiria guchirigitigia seneta utioka kabire mbia rero gokia mantu ire amberia mukothima na ndabu bakwaria Nteto inu na bongwa tieni bare aria Nteto cia kuthukia mwana wetu angatirothaga kenda mugongwa Tharaka na Kenya na Ruto bauga mwana yuti mwende Thara na kwe mto murekete amo replace 2027 aya kuona thina na Wanjeru Ng'ara mheshimiwa Mburu wa Mwiru na uri mujumbe wa ukabera wa Tharaka na ora nkuruke kuimba imbere mambura mama to akanda haruma Tharaka eno ndaborumira bai ndaboruma bai yao kubai yao kubai kotimbe wira kiao mbewira ni kiao ndaboringira de 2022 2027 boncho kiemurungwa bodame aga mujumbe mwekuru kontini ya Thaa Nithi mheshimiwa Susan Mwindu na ora gutongoreretie mambura mama noyo kothi kweri akarobwirio bya relief food byandiketwa government of Kenya isi bya byonje ibya korontiwa ibya rona rutakomba akathi Mwindu ni chiki akagora nkunia chinge agaturorera akaya kaborugera akabori baremeti thigonko akona bilioni 50 arothata indagachera yombite gutetheria arena nguruki ukomba kuigwa ina muririkana o munene
chumuni ndaromwa imutogwetwo wa thirikari no kana nkathingethera muchoreta na tababa kamorba impega kothomikio miranto mirachimiti pamwe na pamwe mkuru anto mageri 5 kuru anto mageri 10 ndiakiomete ngakara ende nduru ya thirikari no emwe 0 kiandingithirie muno ndira kana kara ntorara thite kaurie na roje kago kathika kago gashugurekera no tutashurikana watu kumba mwaka mwana orathikwa ndona mbise ingenda atomagerwa akoroba ko dhimibo kumanguo ndona tafadhali ndema makaunte kamba mwemde otiemo kano mwe wa dharakanivi wa Kenya nzima agakomangua ko dhimakairi Nkiripotera Weru TV kumantere chidhraka bitu wa Paul Ogwakabithe kwambiri ko skuru ciote no bundi Kenya ni kuretete walukubune ke kitomo rima mburayo kenera myake yana ya TVET siete na mbere arimo ne bachumiretio kujero kurakorwa ngiro bonene ndene ya muongo yo Kenya na kurikithia o machukuru cha kiobundi chikuruta angoge ichionekete itambite ntere mwanya mwanya thiguru ya Kenya kuma achukuru ya mbere ya kiobundi kwanjirwa na ende imyanka egana egukongwerwa na ara ntugo ya muthe arito kuma chukuru mwanya mwanya cha kiobundi kaunti ya Meru chirurunganite chikongwagira myanka egana riru na muthia chiarikire chukuru ya kiobundi ya Kaelo bakioga anto ibathongira chukuru ino nekenda bathoma. We are celebrating 100 years of TVET. Mtoto akimaliza form 4 ana join technical training institution. Hapa munaona Meru yote iko hapa. Tunasema TVET ndio njia. Yule mtoto anataka kusaidika, wacha apitie TVET, tutaweza soma uende mpaka university kuendeleza. Jabi celebrate kuringana na Vision 2030 Technical Training Institute isio ikomba wetaniria na ruaza eu ya Vision 2030 tenda anabetu both boys and girls bezo baina skills irasia kuomba kuendeleza onto lab set i program nonto barabara ili woko nara to kwenda man drivers ito kwenda anto ba woka ito kwenda engineers machine anto onto ba na nara bakarito usable nekere technical yu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha 100 years kama TVET ndani ya Kenya. Na pia kwa hii pia kwa julisha wananchi wa Are kwamba tuko na Kaelo Technical pale Kaelo ambayo inaofa courses mingi vile principal amewaambia, na tafadhali wazazi watoto wetu wajiunge na technical ya Kaelo. Monoba ekathagiria chukuru ya kiobundi ya Kaelo na kinya kosira bakoja na bariuga atiri ngogechi anjara ichoto kodithia technicals kuma basic education kuenere gwetwa CPC twaja technical tolemeta CBET ni kazi ya mikono. Unaona watoto wameng'ara na wanafanya kazi ya mikono. Sasa wale wanasemanga mtoto kupeleka TVET ni ule ameanguka. Tumesema hakuna kuanguka. TVET inafanya kazi. Sisi ndio wafundi wale wazuri kabisa. Mujumbe wetu ni mujumbe ora wendete kithomo. Tawaona Rabu Julius Taitum kire campaign cia Westionde auwete agenda mbere ni kithomo na kuthirisha bou shukuru weye akiukuma uongozine yare yake nana maneli lakini mwanka thai kipindi kia mwaka yomwe na mieri 3 shukuru weu na ana saindi ngiri otebi ngebi atuma twalule mbere tu ciala rutererwa kithomo kenda ana babe tu bomba kuona skills bomba wetaniria na ana baraba itere inge cia Kenya na bomba kuona ajira kuromba antu betu uyu opportunity kurete ana benu kenda bomba kuoya kosira itunda rere karibu na badwe katorero merere mbere Kumegebe North Petan Class Chabare biashara bametumba kuma thokone ya Koromoni na bakuthethanikira bakuwa ni bamukirite barwa yo kubaingata thokone kuma kirobisi ya municipal manager boni mayabo kwithira bakiure ni tumi mwanki yo kwithia mati urore ntuburani wa tibune na kiro gimbo mwiri nontu botoi ire kuma kire mwanki ya mati ya roko tuto ya biashara baka Koromoni especially a biashara ba mitumba ka Koromoni to kunoka ni
harassment iria ikuma ofisine municipal manager rokoro ingia taunine batu ito tukwira tutherie mitaro ya ingana batu tukwira tutherie na inge tauria ne kionto batu tukuitithio ngugita cia bungwa tu ya biashara na turia ri yogoti batu turia threatened with even eviction notice no ntubo biara biria bikwethwa na bikwethwa all over egitarire antu baguita ngugi which are illegal tutetekeria kona maisha ya antu jagekirwa tarine imiankire gwakwa taunine kuringana na sheria chetu cha Kenya na constitution rire biashara bakinya biashara bagukuruka batano na ibadreto bayau for more than 3 months and they have been paying revenue. You have been collecting revenue from them. Utiomba kubeberia au utibonetie kuria babati gweta tugeta koti otoda turogete kuhakikisha itukurungika that illegal activity cannot be silenced by threats. We can only be silenced when we stop doing what is wrong and start doing what is right. Ono tukinya muthia yo Nteto chetu gucokera nkatho no tukuthawatanirite na uru na nkatho cia mwanya kire barabonde bakinyaniritie Nteto chetu kubodo aria mona mubango yo arwa siasa mona to mathirio kari murini kriminani ketwa MUTEMBEI. Good night and God.